뭐요? 자, 우리 지난주 그 12번째 요나의 선교에 대해서 우리 살펴봤습니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн 7 онод болохоор 12 дугаар агуулга байсан. Тэгээд нөө Юнагийн үйлчлэлийн талаар үзсэн тийм ээ. 자, 오늘 그 뒷부분에 또, 우리 이 뒷부분을 좀 살펴보고 다음으로 넘어가겠습니다. За хэдүүлээ тэр нөө үзсэн агуулгаас одоохондоо жоохон хэсэг үлдсэн байгаа болохоор үлдсэн байгаа хэсгээ дуусгаж үзээд тэгээд дараагийн сэдвээр орцгоё хэлээ. 자, 이 순종, 그 요나에서에서 이 순종에 대한 부분이 참 중요한 또 말씀 가운데 하나였습니다. За тэгээд Юнагийн агуулгыг үзэж хахад тэр дундтай бид нэр дуулууртай байдал гэдэг ямар чухал вэ гэдэг талаар харсан. 네, 아쉽게도 요나가 아, 기쁨으로 자발적으로 순종하지는 못했지만 그래도 어쨌든 하나님 말씀을 순종하게 됩니다. Тэгээ Юунагийн хувьд болохоор яасан бэл эхлээд гүрийсэн те гүрийж жагаад өөрийнхөө зүтгэж байгаа дараад нь ямар ч тач эцний үгийг дагсан. 자, 왜냐하면 하나님께서는 이 복음을 이 들음으로 믿음이 이 들음으로 하나님께서 이렇게 역사하십니다. Тэгээ бүхэн яадаг гэхээр эзний үгийг сонсохоос эхлээд сонснонгууд нь эзний үгийг хүлээж аваад хүн сонсохоос эхлээд ажиллаа хийж эхэлдэг. 자, 그래서 로마서 10장 14절에 보면은 이 전파하는 자가 없이 어찌 들을 수 있겠냐 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээ Ром 10:14 дээр тийм үг өгдөг те тунхлахгүй л яаж сонсох юм бэ гэсэн үг. 이 순종이 바로 이 선교의 일부입니다. Мм. Тэгээд энэ дуулууртай байдал гэдэг болохоор чинь үйлчлэлийн нэг одоо хэсэг баг. 네, 하지만 아쉽게도 이 요나는 좀 순종에 있어서 처음에는 좀 부정적이었었죠. Тэгээд Юунагийн хувьд хэдүүлээ санах юм бол эхэндээ сөрөг байсан те. 자, 그럼에도 불구하고 하나님께 쓰임을 받게 되었습니다. Мгм. Гэхдээ бурхан гэсэн чсэндээ Юунаг өөртөө хэрэгэлсэн. 네, 하지만 요나가 이 자기의 그 임무를 감당하면서 전혀 기쁨을 느끼지 못했습니다. Гэхдээ Юунагийн хувьд яасан бэлээ үүргийг биелүүлсэн. Гэхдээ нэг одоо хүн үйлчлэлийн нэг баяр хөөр авдаг шүү үйлчлэлийн баяр хөөр. Харин Юунаг тийм байхгүй байсан. 자, 우리가 하나님의 일에 순종을 한다는 것은 굉장히 복된 일이죠. Бурхны ажилд одоо дуулууртай байгаад үйлчлэн гэдэг бол маш том ёроол шүү дээ, тий? Хүн болгонд олдохгүй. 하지만 요나는 굉장히 자기 중심적이었습니다. Гэтэ Юунагийн хувьд болохоор чинь маш нөө өөрийн гэсэн бодолтой, өөрийн бодолтой илүү тийм гүтгэр хүн байсан. 그 의미는 그러니까 하나님에 대해서 다 부정적이었던 건 아니고, 그러니까 자기와 맞지 않는 것에 대해서는 굉장히 이렇게 순종하기 어려웠었던 거죠. Яг нь Юунагийн хувьд болохоор Бурхны өдөөс нь гүтгэр гэхээс илүүгээр өөрийнхөө бодолтой. Тэгээ би ер нь нөгөө ийм дургу хүн, би ийм хүлээж авдаггүй хүн, ер нь би ийм хүн гэдэг шиг өөрийнхөө бодолтой аягүй тийм гүтгэр хүн байсан. 자, 이 세상은 선교의 장입니다. Энэ дэлхийг хэдүүлээ харах юм бол энэ бол үйлчлэлийн талбар гэж ярьдаг. 요나가 가졌던 그 문제 중에 하나가 이 패배의식이었습니다. Мгм. За тэгээ энэ Йонагийн одоо Йонагийн асуудлууд байгаад байгаа тийм ээ. Тэгээ түүний асуудлуудын нэг нь болохоор юу байсан бэ чаа? 그러니까 패배의식이라는 의미는 이제 본인이 이제 할 수 없다, 해도 안 된다, 이제 이런 마음을 가리키는 거죠. Тэгээ түүний нэг асуудлынх нь нэг нь хэлслээр юм ялагдлын мэдрэмж байдаг. Ялагдлын мэдрэмж байсан. Тэгээд тэр энэ бүтэхгүй, энэ болохгүй, энэ худлаа гэдэг ийм мэдрэмж гэсэн. 자, 우리도 어떤 어려운 환경 가운데서는 그런 마음을 가질 수 있어요. Хүмүүс ямар нэгэн нөгөө хэцүү нөхцөл байдалд орохлоор те яг энэ шиг юм одоо сөрөг юм ялагдлын мэдрэмж авах бас байдаг авахгүй. 자, 하지만 믿음은 내가 하는 것이 아니고
하나님이 하신다입니다. Гэтэ итгэл гэдэг зүйл юу гэж юм гэхэлэр чинь ам, би биш бурхан хийнэ гэдэгт итгэхийг тэрэн дээр анхаарлаа хандуулахыг итгэл гэж үү. 예, 그러니까 나는 가진 게 없지만 이 모든 만물이 다 하나님의 것이기 때문에 하나님이 하시면 된다. 이것이 믿음이죠. Гэтэ харин тэр утгаараа нөө итгэл гэдэг чинь юу гэхээр бүх зүйл тэгээ энэ бүх бүтээл бурханых тэгэхээр бурхан өөрөө тэр хүнтэй ажиллана гэсэн итгэл нь надад итгэл байгаа. 저도 여러분도 이제 어떤 그 어려움을 만나게 되면 그런 마음을, 요나 같은 마음을 가질 수 있습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ яг одоо Йонаг хэлж байгаа боловч цагаас болоод ирэхлээр өөрсдөө Йона шиг байдал гаргахыг үгүйсэхгүй. 자, 하지만 우리가 요나서를 통해서 하나님이 하시고자 하는 일들은 반드시 하신다라는 부분을 우리가 잘 이해해야 될 것입니다. Гэтэ хэдүүлээ энэ Йона номоор дамжуулаад ойлгох зүйл нь юу гэхээр бурхан нэг хийн гэсэн бол тэ бид нар хичнээн гүйтсэн ч гэсэн бурхан заавал ажиллаа хийлгэнэ гэдэг юм хэрэгтэй. 근데 정말 이 감사한 것은 이 하나님이 그 불순종하려 했던 그 요나를 끝까지 들고 끝까지 붙들고 사용하셨다는 부분입니다. Тэгээ бурхан бидний бурхан төвчээртэй тэ талархмаар нь одоо тийм болохгүй бүтэхгүй гэдэг тэр хүнийг Йонаг ч гэсэндээ бурхан өөр ингээд зуурсаар агаад өөргөө ажлыг хийлгэж. 예, 저도 여러분도 뭐 완벽하게 완전한 그런 분들은 많지 않을 겁니다. Тэгээ бид нарын дотор одоо юу гэдгийг супер тим хүмүүс их ховор штэ. 근데 하나님은 그런 부족한 자들을 이렇게 하나님께서 사용하시는 겁니다. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр тийм энэ нь болохоор тэр нь болдоггүй нэг тийм нөхдүүдийг те буюу биднес шиг юм хүмүүсийг өөрөө ажилт ингээд чигцээр гад хэрэгэлдэг. 자, 여기 중요한 하나님의 의도가 있는데요. 그것은 바로 하나님만이 영광이 드러나셔야 되기 때문에 하나님께서 그렇게 하시는 겁니다. Тэгээ бурхан тэгвэл яагаад нөгөө ийм тэгээ тий асуудалтай нэг нь болохоор нөгөөт нь болдоггүй өөрийнхөө бодлоор сэтгэдэг ийм хүмүүсийг өөртөө ингээ хэрэгэлдэг юм бэ. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бид нараа өөрсдөө тий хоосон сайхруулахын тулд гэж. 자, 하나님은 이 니느웨에 역사하셔서 이 사회적, 도덕적, 영적 변화를 일으켰습니다. За тэгээ бурхан Ниневед те ажилла хийсэн. Тэгэхээр тийчээ нийгмийн хувьд нь те сүнслэг хувьд нь за тэгэн гутаа бүх тал дээр нь яасан бэлээ? Ажил ингээ хийсэн ёс суртахууныхын талаар өөрчилсөн, нийгмийг өөрчилсөн, сүнслэгийн байдлыг өөрчилсөн. 자, 그러나 요나는 이것을 깨닫지 못했고 또 기쁨을 누리지도 못했습니다. Тэр Йонагийн хувьд болохоор тэр хүмүүсийн өөрчлөгдөж байгаа тэгээ ийм байдлуудыг харахтаа гэтээ та баярлалаагүй гэсэн тийм. 자, 요나의 메시지, 이, 자, 여기서 한번 정리를 해보겠습니다. Баярлалаа 요나서에서 ба. 주는 메시지. Харж үз. Энэ дээр Йонагийн одоо мессеж буюу Йонагийн одоо агуулга гарах гэж байгаа байхгүй юу? За энийг хэлээ харъя. 자, 이 요나의 사건은 이 자신들만이 의롭다는 생각을 가진 이 제사장들과 백성들이 이 구약 성경의 율법과 언약에 나타난 이 선교 정신을 부인하던 시기에 일어났습니다. Мгм. За тэгэхээр Йонагийн одоо энэ нөхцөл байдал нь болохоор чи тухайн үед зөвхөн өөртөө нэг зүгээ бодцсон. Тэг би бол дэлхийгээ бодцсон. Ийм нөгөө тахилч нараар тий одоо нөгөө тэр арт түмний удирдагч нараар дүүрэн байсан. Тийм үед одоо болсон үйл явдлаар 자, 그러니까 이방인들이 바로 하나님께서 그들을 향해서 선교하라고 그렇게 말씀을 했는데 이들이 이제 그것을 부정한 거죠. тэгээ тэр хүмүүсүүд рүү тэгээ өөрсдөө л одоо бодцсон бусдыг болохоор бараг л тэгээ муу юмнууд бараг ингээд ингэж хардаг ус ийм хүмүүсүүд тэгээ үе гэсэн байхгүй тэгээ ийм үед Йонаг тийшээ очуулж байгаа тий миний өрөө 그리고 오히려 적대시했습니다.
Тэгээд тэд нэр хүмүүс үгээр очихлоор бурхан тэр хайртай гэж бодохоос эсрэгээрээ баг ингээд дайсан шиг хардаг байсан үе гэсэн үг. 물론 하나님께서는 이방인들에 대해서 이제 경계의 말씀을 하시긴 했습니다. Тэгээ бурхан мэдээч хэрэг одоо олон газруудад те хайр үндэстнүүдийг шийтгэх талаар тэг анхааруулга өгөөд өгнүүдээ өгчээсэн. 자, 그러니까 우리가 이방인들에 대해서 우리가 대할 때 그 두 가지를 잘 우리가 염두에 둬야 됩니다. Гэхдээ бидний хувьд ч гэсэндээ тэр одоо нэг хайр үндэстэн гэж харж байгаа хүмүүсийн талаар бид нэр хоёр зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. 자, 그러니까 이방인들을 우리가 가까이 할 수는 있는데 그들이 섬기는 그 우상, 그것에 대해서는 우리가 가까이 하면 안 된다는 거죠. Мгм. Бид нэр одоо юу гэдгийг хүмүүстэй хамаагүй нэг нөхөрлөлттэй ми одоо тий хамаагүй хүмүүстэй ойртохтой ми гэж ингээд боддог шүү дээ. Гэхдээ хүнтэй нөхөрлөж юм уу ойртож болно. Харин тэр ухаан хүний найдаж байгаа тэр одоо хоосон зүйл нэ тий тэрнтэй нөхөрлөж болохгүй ойртож болохгүй гэсэн агуулга байгаа. 하지만 우리는 그들에 대해서 이제 선교의 대상으로 그들 자체를 미워해서는 안 된다는 것입니다. Тэг бид нар харин эсэргээрээ тэр хүмүүсийг харахтаа энэ бол сайн мэдээний тэг ажиллах хэвээр талбар гэж бид нар харах хэрэгтэй. Болохоос тэг шүүж харж болохгүй. 우리가 뭐 이방인들뿐만 아니고 어떤 사람들에 대해서도 내가 좀 마음에 안 드는 사람이 있을 수 있어요. Тэг бидний хувьд тэг а тэг үгхийн дотроо ингээд нэг таалагдахгүй хүмүүс гэж байдаг тэг. 그리고 나에게 굉장히 어떤 잘못을 했거나 원수 같은 그런 사람들이 있습니다. Энэ намайг хохируулсан, өвтгсөн эсвэл ингээд ботхоор бүр ингээд нэг нурахаар хүүтэрөөдөг юм дайсан мэдрэмж өгдөг юм хүмүүс байдаг. 하지만 우리가 그들을 대할 때 예수님처럼 그 죄, 그들이 잘못한 죄는 우리가 미워할 수 있어요. 그러니까 따라하지 말라는 거예요. 그러나 그 사람에 대해서는 우리가 사랑해야 된다. 이제 이것을 우리가 잘 기억해야 됩니다. Гэтэ бид нар харах юм бол тэр хүн ч гэсэндээ бурхан тэр хүнийг чаргаас иж бүтээсэн бүтээл гэдгийг нь харах хэрэгтэй. Хүнийх нь хувьд те тэр хүнд ч гэсэндээ одоо сайныг хүссэн мөрөөдсөн юм бодлогоо гэдгийг бид нар бодохдоо тэр хүнийг хайрлах хэрэгтэй. Харин тухайн хүний тэр гарч байгаа үйлдэл хийлгэж байгаа тэр гмийн асуудлаас нь бид нар харин яах ёстой лээ. Тэрийг нь одоо хүлээн зөвшөөрч болохгүй тийм. 자, 예수님께서 그 사람에 대해서 미워하는 마음 갖는 것 자체가 살인하는 죄를 범한 거다 이렇게 말씀했어요. Тэгээ эзэн Иесус өгсөнлөрөө хүнийг бид нэр харахтаа одоо үзэн ядсан гэх юм уу жигсэн байдлаар харж л байгааг бодож ийн гэвэл тэр бодол чинь өөрөө тухайн хүнийг хүн рүү хандсан аллах гэсэн үг ээ гэж хэлсэн мэт. 그렇다고 해서 그 사람이 잘못한 그 죄까지 다 인정하라는 말씀이 아닙니다. Гэтэ бид нэр тэгвэл яах вэ? Тэглээгээд хүнийг юу гэдэг бүх талаар нь хүлээж аваа. Тэгээ гмийн хүртэл өөгшүүлээд яваа дээ гэсэн үг юусоо биш байгаа. 그러니까 그 죄에 대해서는 우리가 미워하고 그 죄에 대해서는 우리가 인정하지 않지만 그러나 그 사람 자체에 대해서는 우리가 사랑해주고 또 기도해 줘야 된다라는 것입니다. Тэгээ бид нар харин хүнийхэн талаас нь биш те гмийнхэн талаас нь хүлээж авахгүй ч гэсэн хүн талаас нь болохоор чинь би сайныг хүсэж байгаа би хайрыг хүсэж байгаа бол тэр хүн ч гэсэндээ тийм зүйлийг хүсэж байгаа гэдгээс мэдээ хайрлах хэрэгтэй гэсэн. 하지만 이 요나와 그 당시 이스라엘 백성들은 그 니느웨에 대해서 그 죄를 미워했지만 그 사람들도 미워한 것이 잘못이다라는 것입니다. Тэгээ тухайн үеийн хэдлээ харах юм бол Нунах болон тэр үеийнхэн болохоор Ниневег харахтаа одоо зартай муу хот гэж харж ирсэн баг л та. Гэтэ тэд нэр тэгж харахаасаа гадна хүмүүсийг нь ч гэсэндээ адилхан нөгөө нэг муусан юмнууд гэдэг шиг одоо тийм муугар харж ирсэн гэсэн. 자, 이걸 여러분 우리가 잘 생각해 봐야 됩니다. Тэгээ бид нар энийг бас аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Тэдний буруутсан зүйлийн талаар.
그들이 그러한 이제 생각을 했던 이유는 하나님이 자기들만의 하나님이다 이렇게 믿었던 것입니다. Тэгээ хүн одоо тэд нар юу гэдэг нь те мусан юмнууд гэж бодоод эхлэх үед хүн яадаг гэхээр бурхан надад л хайртай тэрэнд хайргүй юм шиг бодцоо явж байдаг. 그러니까 이스라엘 외에 다른 나라들은 다 버림받았다. 이제 이렇게 이스라엘 백성들이 요나도 이제 그렇게 생각했던 거죠. Тэгээ Израиль болон тухайн Израилийн ард түмэн Йонанд юу гэж утсан? Йонад юу гэж утсан гэхээр бурхан би бол бурханы ард түмэн тэгээ би аврагдана бус одоо бусад үндэстэн бол аврагдахгүй шийтгэх ёстой зорилттой юмуд муусан юмнууд гэж ингэж харж ирсэн гэсэн. Гимдээ суйрхтэй таарсан гэдэг гэж ингэж харж ирсэн гэсэн. 자, 그것이 바로 요나서에서 말하고자 하는 이 신학적, 이 경험적, 이 민족 중심주의, 그러니까 민족 중심주의, 자기 중심주의, 이 부분을 지금 말하고 있는 겁니다. Тэгэхээр тэндээс орох юм бол Йона дээр те тухайн нэг үндэстэн өөрсдөө зөвхөн төвөөлгөх те зөвхөн өөрийгөө төв тавих, өөрсдөө үндэстнийг л төв тавих энэ үзлийн талаар одоо Йона номон дээр хөндөгдсөн гэсэн үг. 이 요나가 가장 심한 민족 중심주의자였습니다. Тэгээ Йонагийн хувьд болохоор чи бүр нэг үндэсрэх үзэлтэй гэдэг шиг те ийм хүн байсан. 그러니까 다른 나라 사람들은 구원받는 것을 원하지 않았던 거예요. Тэгэхээр нөгөө тэд нэр тэр утгаараа өөр орны хүн те өөр тэр одоо өөр харь үндэстэн адилхан аврал аваад өөртөө адилхан аврал авна гэдгийг хүсэхгүй байсан. 그러니까 하나님이 요나에게 니느웨로 가라 했는데 가기 싫어했던 이유가 바로 여기 있는 것입니다. Тэгэхээр бурхан Ниневер очиод те сайн мэдээ тараа тэднийг авраа гэсэн чинь явахгүй ингээд хоош суугаад байсан шалтгаан нь энэ гэсэн. Одоо төв үзэлтэй. 자, 그래서 이 요나서에 나타난 하나님은 유대인들뿐만 아니고 이방인들도 사랑하시고 또 이방인들이 하나님의 사랑하심을 깨닫기를 원하고 계신다. Аа. Тэгэхээр Йона номон дээр гарч байгаа те юуны Бурхны сэтгэл зүрхийг харах юм бол Бурхан зөвхөн юудэ хүмүүсийг авраад бусдуудын хүнээ гэсэн огт бодлого те Бурхан бол бүх хүмүүсийг аврахыг хүсэж байгаа. Хайртай гэдгийг ингээ илэрхийлэл байгаа юм. 자, 그래서 우리도 이 하나님의 마음과 하나님의 그 사랑에 대해서 우리가 잘 이해를 해야 됩니다. Бид нар бас эндээс те Бурхны тэр хайрын сэтгэлийг ойлгох тэгээ түүнийг ингээд хүлээж авах нь их чухал байна. 저 악한 저 원수 같은 그 니느웨까지도 하나님이 사랑하셨다는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол бүр нэг тийм одоо бодхоос дэмгүй үрдэг хорон муу тэр Ниневиг хүртэл яасан бэ? Бурхан хайрлсан гэсэн хайрлаад Йоныг илгээж байгаа. 자, 로마서 3장 29절. 자, 한번 읽어주세요. 로마서 3장 29절. Ром номны 3:29 дугаар ишлэгийг харъя. Тэрэн дээр юу вэ гэхээр 로마서 3장 29절. За энэ дээр гэж байна. Тэгвэл Бурхан зөвхөн юудэчүүдийн их гэж юу? Тэр мөн бусад үндэстнийх биш гэж юу? Тийм ээ. Тэр бол тэр бас бусад үндэстнийх ч мөн өө. Амен. 아멘. 자, 이 구절이 바로 요나서의 이 선교적 교훈을 잘 요약해주고 있습니다. Энэ одоо Ром номны 3:29 дугаар ишлэл болохоор чинь Юна номны тэ үзэл бодлыг тэ яг ингээд нэг илэрхийлсэн ийм ишлэл байна. 자, 이 요나의 그 선지자로서의 그 일은 어떤 편안하고 좋은 데 가서 하는 게 아니고 본질적으로 이렇게 흑암, 어두운 곳, 죄가 많은 곳, 거기 가서 하나님의 빛의 메시지를 전해야 하는 것입니다. Тэгээ Юнагийн энэ агуулгаас бас хэдэлээ мэдэх нь юу гэхээр бид нэр сайн мэдээ тарана гэдэг нь эзний ажлыг хийн гэдэг нь тэ зүгээр нэг тэ гой газар очоод гой хүмүүс тараахыг хэлэхээс илүүгээр тэ сайн мэдээг харанхуй газар руу очиж бид нэр тараад
Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээ чинь өөрөө гэрэл учраас бид нар тэр гэрлийг харанхуй тэг богширсан тийм харанхуй руу очиж гэрлийг асаах ажлыг сайн мэдээ тараах гэж хэлж. 자, 의사가 건강한 사람들에게는 그렇게 중요하지 않죠. 아픈 사람, 그죠? 아픈 사람들에게는 정말 의사가 필요한 것입니다. Тэг эмч хүний байх ёстой газар нь ямар газар вэ? Эрүүл хүмүүс тунд оршоод байхыг хэлэхгүй. Харин эмч хүн бол өвчтөе өвдөж байгаа тэр шаналн зовлон дотор байгаа хүмүүсийн дунд байх нь эмч хүний үүрэг байна. Эмч хүн тэнд очих гэж эмч болдог. 자, 따라서 하나님의 사랑은 연약한 자들, 어린 아이들이라든지 아니면 이방인들 모두에게 다 해당이 되는 것입니다. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан Бурхны тэр халуун дулаан хайр нь хаана байх ёстой? Хаана хэрэгтэй юм гэхээр сул дорой байдал дотор даарсан, хүрсэн, гологдсон байдал дотор буюу хүүхэд байна уу, хайр үндэстэн байна уу хамаагүй тэр газар ингээ Бурхны дулаан хайр нь байх ёстой. 자, 따라서 이 요나서를 통해서 하나님께서는 이 어두운 세상 가운데 예수 그리스도를 보내셨던 것처럼 이 구약에서도 그 요나를 통해서 그 이방, 그 니느웨 그곳으로 보내신 것입니다. Бурхан Юунаг бас эзэн Есүсийг бас тэгсэн ингээ харанхуй дэлхийр үлгээсэн бай тэ. Тэрэн шиг Юунаг ч гэсэндээ бас шинжлэхээр харанхуй Нинивээр үлгээж. 그리고 또한 그 니느웨 사람들도 그 이스라엘의 하나님을 기꺼이 받아들여야 된다. 그래야 죄 가운데서 구원을 받을 수 있다라는 그러한 말씀이 들어있는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бурхан энэ Нинивэ хүмүүс ч гэсэндээ авралыг авах хэрэгтэй тэ. Энэ хүмүүс ч гэсэндээ бурханы хайрыг мэдрэх хэрэгтэй. Тэр дулаахан халуун тэр хайрыг мэдрэх хэрэгтэй гэж ингээгдсэн учраас Юунаг тэгж нь явуулсан байна. 자, 그러니까 결론적으로 이 선교는 어디에나 가능하고 특별히 그 죄가 많은 곳, 어두운 곳, 그곳을 통해서 하나님께서 복음을 전해 주시는데 회개하고 믿으면 구원을 얻는다. 이것이 바로 선교의 목적입니다. Тэр одоо сайн мэдээний үйлчлэл эзний тэр хайрын үйлчлэл нь хаанч одоо очиж болдог тий ялангуяа тэр нөгөө м, ямар ч хүмүүс тэр эзний хайр очиж болдог харин тэр хайрыг яах вэ гэхээр а, хүлээж аваад гэмшээд дуулууртай байгаад итгэх юм бол эзний аврал нь бас бүхэн өгөгдөх боломжтой гэдэг эндээс харж болж байна. 자, 이 요나서는 완전히 선교에 대한 말씀입니다. Тэгэхээр энэ Йона номыг харах юм бол үнэхээр төгс одоо сайн мэдээний ном баг. 그래서 구약 시대에 열방을 향해 나아가라는 이 선교의 말씀이 요나서에 잘 나타나 있습니다. Тэгэхээр нөгөө хуучин гэрээнээр хайр үндэстнүүд рүү чиглэсэн сайн мэдээг гаргахад гарч байгаа агуулгууд бас тэр мессежүүд байна. 자, 오늘날 이 교회에 대한 교훈, 이 요나서를 통해서 살펴보겠습니다. За хэвэл өнөөдрийн тэгвэл энэ Йона номноос өнөөдөр биднэрт өгж байгаа сургамжууд нь юу вэ гэдэг талаас харцгаая. 자, 이스라엘은 그 선교적 사명을 순종했어야 됐습니다. Тэгээд Израилийн хувьд болохоор яах гэсэн бэ үүрэг авсан одоо сайн мэдээ тарах үүргийг Израиль үндэстэн авсан. 정말 하기 싫은 일이죠. 왜냐하면 원수 같은 자들인데 그냥 망했으면 좋겠는데 하지만 하나님이 그들조차도 사랑하시기 때문에 하나님의 일을 감당했어야 했다는 것입니다. Тэгээ Израилийн хувьд болохоор чинь одоо тэдний хувьд өсөхөөсөө ахуулаад хайр үндэстнүүдийг бузар гэд бодоод өссөн хүмүүс. Тэгээ тэр бузар хүмүүсүүд рүү түнд Израильчуудыг явуулна гэхэлэр тэдний хувьд үнэхээр явмааргүй тэдний зүгээр тэр чигээрээ харанхуудаа шүүрээ дуусвал таарах тийм хүмүүс ингэ санагдаж байна. 이 요나서는 그래서 오늘날 우리가 가지고 있는 이 신학적 편견을 책망하고 있습니다. Өнөөдөр харин бидний Йона номыг харах юм бол бидний дотор байдаг тэр нэг ялгуурлал тийм зүйлүүдийг биднэрт ингээд нэг одоо зэмлж юу яаж байна? Зэмлж байна.
자, 그래서 이 교회가 이 선교를 감당하려면 그러한 이 편견, 자기 중심적인 그러한 생각들을 다 버려야 합니다. Бид нар эзний тэр сайн мэдийг дамжуулна гэж амаараа гаргаж байгаа бол тэг бусдыг ялгуурлах тийм өөрийгөө төв тавьсан бодлуудыг орхих хэрэгтэй. 자, 이 니느웨 백성들이 회개했습니다. 그리고 Тэг 성읍 Ниневегийн 전체가 또 용서를 받았습니다. тэг Ниневегийн ард түмнүүд яасан бэлээ? Тэд нар бүгдээрээ гимссэн гэсэн. Тэг гимшээд бүр одоо юугаараа цайзаараа аврал өршөөл авсан гэсэн. 하지만 아쉽게도 또 시간이 또 지나서 150년 후에 또 다른 선지자 나훔이 니느웨 사람들에게 경고합니다. Ой. Гэтэ тухайн үед тэд нар Ниневегийн гэмшсэн боловч харамсалтай нь 150 жилийн дараа бурхан дахиад Ниневе хот руу Нахум гэдэг шизүүлэгчийг илгээгээд анхааруулга өгсөн. 하지만 자, 이때는 하나님의 심판이 지연되지 않았습니다. Мгм. За тэгэхээр тэн дээр харах юм бол одоо бурханы шийтгэлийн талаар тийм 예, 그러니까 아까 шийтгэл 요나 бүрэн байгаа 시대에는 буусан 하나님 байна. 용서해 주셨지만 Аа. 시간이 지난 후에 이 나움의 그 시대에는 Мгм. 결국 하나님의 심판을 받게 되었습니다. Тэгээд харамсалтай нь энэ Йонагийн үед болохоор чинь Ниневег бурхан тэг нэгүүлсэн тэднийг уувчилсан. Харин Нахумын үед болохоор тэр одоо бурханы шийтгэл нь саатаагүй буюу тэднийг шийтгсэн байна. 자, 그러면 그 요나 시대에서 그 니느웨 사람들이 이 회개를 제대로 안 했었던 건가요? Тэгвэл одоо тэр нөгөө нэг хэний Йонаг явуулсан шүү дээ. Йонаг явуулах үед тэгвэл Ниневегийнхэн бүрэн гимшиг юм болоо. Тэгээд тэр утгаараа гимшиг учраас Нахумын үед шийтгэл авсан гэж бодож байна. 요나서에서는 그 이후에 그 상황에 대해서는 기록이 없습니다. Тэгээ Ниневе хотын талаар Юна номон дээр тэд нэр бөөндөө гимшиж уучлал авчиг гэсэн л агуулга байгаа болохоос ш тэрнээс хойш яасан талаарх бичвэр бол байхгүй байгаа. 네, 그러니까 요나가 선교를 잘못했는지 아니면 니느웨 사람들이 회개를 제대로 하지 않았는지 그것은 우리가 알 수 없습니다. Тэгээ чухам яаж агаад Ниневе хотын дахиад завхралд орсон юм болоо тий. Магадгүй Юна одоо нэг удаа гимшсэн ч гэсэндээ очиод бүрэн одоо үйлчилж өгөөгүй юм болов уу? Эсвэл Ниневегийнхэн бүрэн гимшиг байсан юм болов уу? Гэт ч юм уу тэр болгоныг бид нэр мэдэх арга байхгүй. 자, 그러니까 우리가 이런 부분을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бид тэрүүлээ ингэж нэг бодож үзэж болох юм. 자, 그러니까 뭐냐면 그 당시에는 니느웨 백성들이 회개를 했는데 그 다음, 그러니까 회개한 이후로부터 니느웨 사람들이 하나님을 계속해서 섬기고 하나님을 가까이 했는가? 이 부분에 대한 우리가 생각은 해볼 수 있죠. Тэгээ хэдүүлээ харин юуг бид нар бодож үзэж болох вэ гэхээр Ниневегийн ямар ч нэг удаа уучлал авсан. Тэгээ бүр хотоороо гимшид өршөөл өгцөн. Гэхдээ тэд нэр тэрний дараа ямар ч тэр итгэлээ сахаагүй юм байна да гэдэг талаар бодож үзэх боломжтой байна. 하지만 우리가 나훔서에서 150년이 지난 그 나훔서에서의 말씀을 보게 될 때 니느웨는 그러지 못했다라고 우리가 생각해 볼 수 있게 되는 것입니다. Аа. Тэгээ яагаад тэгэхээр дараад нь тэр 150 жилийн дараа бурхан Нахумыг дахиад Ниневээр илгээсэн гэж байгаа тийм. Тэр үед нь тэр бүр шийтгэл авсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар ч тач Ниневийн гэмсэн ч гэсэн 150 жилийн дараа гэхэд бид нэр бүр дахиад завхарсан байсан байна да гэж харах хэрэгтэй. 그러니까 그 부모 세대는 그러니까 요나 시대죠. 그때는 이제 그 니느웨 사람들이 회개하고 하나님 앞으로 간 것 같은데 그 자녀, 그 다음 세대에서는 그게 이어지지 않은 것 같다. 이렇게 우리가 생각해 볼 수 있는 거죠. Тэгвэл 150 жил гэж харах юм бол яаж харах вэ? 150 жил гэдэг чинь хүний амьдралын хоёр мөчлөг байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол Ниневе хотын Йонагийн үед ээж аваад нь гимжсэн байх. Тэгээд тэр ээж аваад нь айтайхан амьдрахад хичээсэн байх. Харин
150 жилийн дараа гэх чинь тэр ээж аваад өнгөрцөн тэдний үр хүүхдүүдийн үе гэсэн багхгүй. Тэр үр хүүхдүүдийн үе дээрээ тэд нэр шийтгэл авч. 만일에 그 니느웨가 회개하고 하나님 앞에 더 가까이 나아가면서 하나님을 잘 섬기는 그런 나라가 됐다면 니느웨가 다른 나라에 오히려 선교를 하는 그런 나라가 됐을 겁니다. Тэгээ тухайн үед тэгээ Ниневе үнэхээр гимшээд эзнийг хүлээж аваад тэгээ эзэнтэй ойр амьдэрсэн бол тэд нэр 150 жилийн дараа ямар улс байх болсон болоо. Бусад улсууд руугаа сайн мэдээ тараадаг тийм улс байх болсон баг. 따라서 이 생명력 있는 이 신앙을 가진 이 교회만이 이 오늘날 이 선교의 문제를 잘 감당할 수 있을 것입니다. Тэгээ бид нэр одоо харахад ч гэсэндээ яадаг лээрээ ингээд амьтай чуулган гэж яддаг шнэ. Амийн үгтэй, амьтай тийм чуулганууд чуулган байхад л тухайн үе цаг үеийнхээ буюу одоо үеийн ч гэсэндээ ялгаагүй нийгмийн асуудлуудыг ингээд бид нэр шийдэж чаддаг. Сайн мэдээний асуудлыг шийдэж чаддаг. 자, 그래서 이 교육이 참 중요합니다. Тэгэхээр бид нэр энд харах юм бол дараа үедээ үлдээж байгаа боловсрол тийм мэдээлэл ямар чухал вэ гэдгийг мэдэж байна. 그래서 지금 우리가 하는 이 선교 일도 이 교육, 선교 여기에 지금 우리가 굉장히 중요하게 이 일을 하고 있는 거죠. Тэгээ бид нэр одоо ч гэсэн ингэ сурж байгаа нь юу юм бэ? Бид нэр одоо ч гэсэндээ нэг нэгэндээ мэдээлэл дамжуулж боловсрол олгож штэ тий. Энэ маш чухал байна. 이 생명력 있는 신앙이라는 것은 이 하나님의 말씀을 잘 배우고 따라가는 거기에 있는 것입니다. Тэгээ энэ Бурхны үгийг хүлээж аваад дуулууртай дагах үед тэр амийн хүчтэй ийм байж чаддаг. Чуулган гэсэн гэр бүл гэсэн. 자, 우리가 앞에서 이사야서와 요나서 이 두 성경이 이제 구약 성경에 나타난 이 선교적 이 어떤 그 정점 잘 나타난 그 부분을 우리가 살펴보았습니다. За хэдүүлээ энэ хүртэл болохоор сая улирал эхлээд Исаягийн талаар болон Юнагийн талаар үзлээ те эднэрийн одоо онцлогуд те юу болсон гэдэг ийм одоо нэг хөтлийн маш гоё товчлуудыг үзлээ. 자, 다음 장에서 우리가 녹시 문학과 선교에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Мгм. За дараагийн болохоор нугшиг 문학이요. 예, 그러니까 묵시 문학, 그러니까 계시 문학 비슷한 말인데 네네네. 감춰진 비밀을 열어서 보여준다. 이게 묵시라는 말이 그런 음. 뜻이 있습니다. 예. 음. 계시 이렇게 비슷해요. 계시, 묵시. 아하. 네네. 음. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ цааш нь юу үзэж байгаа гэхээр ийм одоо даалтлагдсан гэх юм уу? Илчлэлт тайлаг юу гоо тайлагдаагүй илчлэлүүд гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. За тэдгээрийн талаар ингээд харцгаая. 그래서 계시라는 말은 이제 열어서 보여준다 이런 의미가 있고요. Аа. За өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө бид нэр ингээд нууцлагдсан зүйлсийг нээх гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр утга гэсэн. 예, 그래서 하나님께서 이 자연 계시, 특별 계시 이렇게 해서 우리에게 이제 보여주시는 거죠. Бурхан биднэрт ингээд илэрхийллүүд харуулдаг тийм ээ. Онцгой илэрхийлэл харуулдаг. Эсвэл байгалийн одоо үзэгдлэр дамжуулаад илэрхийлэл харуулдаг ч юм уу. Ийм зүйлүүд байдаг. 예, 우리가 그러니까 하나님의 그 계시가 아니면 우리는 하나님에 대해서 전혀 알 수 없는 것입니다. Тэгээ бид нэр бурхан өөрөө биднэрт ингээд өөрийгөө илчлэхгүй бол бид нэр бурханы талаар юу ч мэдэж чадахгүй. 이 묵시라는 말은 은밀히 보여준다. 이제 그 좀 차이가 있어요. 은밀히 보여준다. Аа. А гэтэл бурхан харин яадаг гэхээр өөрийгөө илчлэхдээ ил тодор нэг илчилдэг бол бас нууцаар чимээг бас илчлэх тохиолдлууд байдаг. 그래서 계시에 대해서는 하나님의 본질과 이 구원의 뜻에 대해서 열어서 보여준다. 이런 의미가 있습니다. 그 내용이 있습니다. Аа. Тэгэхээр 계시의 내용. өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө одоо илчлэлтийг хэдүүлээ хоёр янзаар авч үзэх гэдэг. Нэг нь болохоор ил тод бурхан өөрийгөө илэрхийлсэн те харуулсан байдлаар ингээд илчил байдаг бол 네, 그런데 이 묵시의 내용은 주로 이제 마지막 최후 심판, 종말 이런 여기에 이제 내용이 있습니다.
Харин дахиад нөгөөт нь илчлэл нь болохоор чинь нууцлаг илчлэл гэдэг нь болохоор чинь одоо үеийн төгсгөлийн үед ч юм уу те бурхан нэг тэгэх бах, ингэх бах гэсэн юм нууц байдал дотор биднэрт илчилдэг. 그리고 하나님께서 그 계시를 보여주실 때는 이제 보통 이제 그 선지자나 하나님의 종들을 통해서 다 성경을 기록해서 이렇게 전달해 주십니다. Тэгээ бурхан биднэрт яг тэгэхээр өөрийгөө илчлэхдээ өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулаад тий одоо Библиэлд тэмдэглэж үлдээх байдлаар ингэ илчилсэн байдаг. 그런데 이 묵시는 꿈이나 환상 이제 이런 걸 통해서 이제 보여주시는 거죠. Тэгээ бурхан илчлэлийг бас юу гэдэг биднэрт өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулж хэлдэгчлэн чимээгүй илчлэлүүдээ юугаар өгдөг юм бэ? Зүүдээр, үзэгдлээр өдр өгдөг гэсэн. 어쨌든 하나님이 감추어진 그 비밀, 덮어졌던 그런 것을 하나님이 보여주신다. 이런 의미라고 생각하시면 됩니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан өөрөө өөрийгөө илчлэхдээ ил тодор илчилдэг. Бас нөгөөт нь болохоор чинь намгүм дотор илчилдэг. Чимээгүй байдал дотор. 잠깐 한 10분간 좀 쉴게요. 자, 이 묵시 문학과 선교입니다. 묵시 문학. Мгм. За одоо хэдүүлээ. Тэгээ эзний нууц юу чимээгүй илчлэлт болон тий чимээгүй илчлэлттэй холбоотой агуулга болон за тэгээ үйлчлэлийн талаар сайн мэдээ талаар үзэж байна. 자, 이 묵시 문화, 이 묵시 사상은 이 선교적으로 잘 다뤄지지 않는 주제입니다. Ерөнхийдөө бол нөгөө одоо эзний илчлэлтүүдэд те ялангуяа нэг чимээгүй илчлэлтүүд нь болохоор Библиэлд тийм олон одоо бас байхгүй байдаггүй. 왜냐하면 이제 아까도 말씀드렸지만 이 묵시는 이제 상징이나 환상 이렇게 표현되어서 그것이 이제 종말 사건과 관계돼 있기 때문에 주로 이 선교적으로는 잘 다뤄지지 않았습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр нөгөө эзний тэр одоо чимээгүй илчлэлтүүд те жишээлх юм бол нөгөө үзэгдэл дотор эсвэл зүүдэнд ингээ өгдөг гэх мэтчлэн те ийм илчлэлтүүд нь яг нөгөө тухайн үед болох биш ирээдүйд болох ийм зүйлсүүдийн талаарх байдаг учраас Библиэлд те яг ингээд одоо ингэсэн гэсэн үйл явдлуудыг ховор байдаг. 예, 그래서 구약 성경의 이제 내용들을 보면 그 묵시적인 내용들을 보면 이제 주님의 나라가 갑자기 임할 거다. 도적같이 오리라 이제 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээд тэр хуучин гэрэн дээр харах юм бол одоо нөгөө эцсийн өдрүүдийн талаар ч юм уу юу гэж хэлэхээр эзний өдөр гинт ирнэ тий хулгайч мэт ирнэ гэдэг ч юм уу зүгээр тийм л агуулга байдаг. 이 구약 성경에는 이 주의 날이 계속해서 계시되고 있습니다. Гэтэ харах юм бол хуучин гэрэн дээр тэр эзний өдөр гэсэн мессежүүд бол тасралтгүй өгөгддөг. 예, 그러니까 이 주님이 오시는 날인데 이 날이 심판과 구원의 관계가 있는 거죠. Тэгэхээр тэр эзний өдөр гэдэг агуулгач нь эзэн Иесус ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр эзний өдөр гэдэг дээр бас юу ярих тохиолж чинь шийтгэл болон аврал гэдэг хоёр агуулга заавал хамт яригддаг. 우리도 뭐 가령 이제 뭐 전쟁이 이제 시작이 됐다든지 아니면 뭐 지진이 일어났다든지 이런 이제 어떤 마지막 때 징조가 보여질 때 아, 이제 주님이 곧 오시겠구나. 이제 이렇게 우리가 생각할 수 있죠. Хэдүүлээ яг Библийн дагуу хэлсэнчлэн энд тэнд дайны сурах хэмээн сонсоод газар хөдлөлтүүд болоод ч юм уу ийм үед харахаар за эзний ирэх төгссөн байна да гэж бас бид нэр боддог тий. 예, 그래서 구약 시대에도 이제 그런 일들이 이제 여러 번 있었겠죠. 이제 그럴 때, 아, 이제 주님이 이제 오시겠구나. 이렇게 이제 생각했던 것입니다. Тэгээ хуучин гэрээний үед ч гэсэн мэдээж хэрэг магадгүй тэгээ бас яг тийм ижилхэн дайны сурах хэмээн сонсогдоод тий энд тэнд одоо камшиг болоод ч юм уу ийм зүйл болж исэн байх тэрийг тэрнэр харахтаа гэсэн дээ эзний өдрийн талаар тохиог бас авч исэн баг. 그래서 우리가 이제 그 구약 성경에 이제 선지서들이 이제 대부분 이제 묵시에 대한 내용이 있다라고 보시면 됩니다. Тэгэхээр хэдүүлээ харах юм бол тэр одоо тэр эзэн чимээгүй илчлэлттэй яг тийм бүдэг илчлэлтүүдийг
Хуучин гэрэн дээр нэлээд өгсөн гэдгийг бас харж байна. 대표적으로 이제 이 다니엘서가 있겠죠. Аа за тэрний нэг төлөөлөл гэх юм бол Даниэл байна. Даниэл номон дээр. 네, 그래서 우리가 이 시간에는 이제 네, 그러한 성경 가운데에서 그 선교적 의미를 이제 중심으로 이제 살펴보려고 합니다. За хэдүүлээ одоо тэгээ Библиэлд байгаа тэр илчлэлтүүдийн талаар хэдл хамт харцгаая. За тэгээд Библиэлд яг ямар үед яаж байсан бэ гэдэг харъя. 네, 우리가 그 묵시의 내용을 살펴볼 때 좀 조심해야 될 부분들이 있습니다. Бид нэр ихтэй нөө эзний юм тодорхой бос илчлэлтүүдийн талаар одоо үзэх гэдэг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхдээ бас болгоомжлох хэрэгтэй. 왜냐면 그 내용들이 좀 환상적입니다. 뭐 꿈 Яагаад гэхээр 얘기라든지. яг гэдэг тодорхой бус гэдэг чинь өөрөө нэг тийм нөө бидний хувьд бол ёстой тодорхой бус байгаа байхгүй. Тэгэхээр янз бүрийн нөө дураараа төсөөлөл бас байлгаж болохгүй. 그래서 성경의 그러한 내용들을 이제 오늘날도 이제 오늘날 일어나고 있는 그런 문제들을 이렇게 그러니까 그걸 이렇게 동일하게 이렇게 해석하는 경향들이 있습니다. Мгм. Яг хүмүүс яадаг гэхээр одоо Библийн тэр хуучин гэрээний тэр тод биш тийм илчлэлтүүдийг болохоор м, а, хүмүүс янз бүрээр тайлбарладаг. Өнгөрсөн удаад гэсэн одоо ч гэсэн ингэж чаа гэх мэтчлэн ингээд нөө нэгдмэл байдлаар нэлээд тайлбарлах гэдэг. 예를 들면 이제 뭐 교황 아니면 이제 그 역사적으로도 이제 악한 자들이 있죠. 뭐 전쟁을 일으키고. 근데 그러한 자들이 모두 이제 거짓 선지자다, 짐승이다, 적그리스도다라고 말하는 부분들을 지금 얘기하는 것입니다. Мгм. Тэгээ тэрний нэг жишээ нь хүмүүс яадаг гэхээр угаасаа түүхийн явцад ингээл янз бүрийн дайн болоод тий янз бүрийн өмөө саваанд дэдэс нар гарч ирээл ингээл явдаг штэ. Тэгэнгүүт тэр болгоныг харахтаа энэ яг нөх хуучин гэрэн дээр хэлжсэн нүгэ араат нь бах. А энэ яг нөх хуучин хурамч Христ нь бах гэдэг ч юм уу тий. Одоо дайн болж өнөө маргааш сүйрлэх гэж байгаа гэдэг ч юм уу. Ингиж нэг хүмүүст орхоно тайлаад идэг гэсэн үг. 네, 그래서 이 지나친 이 신비적인 해석, 이걸 우리가 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар нөгөө тийм учраас нөгөө хамаагүй хэтрүүлэгтэй тийм нэг тийм янз бүрийн тайлбаруудаас бас болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн үг. 물론 예수님께서도 이 마지막에 대한 징조에 대해서 우리에게 말씀해 주셨거든요. Тэгээ эзэн Есүс бас биднэрт сүүлийн одоо тэр тэмдгүүдийн талаар хэлсэн тийм. 우리가 잘 알고 있는 마태복음 24장에 그 마지막 종말에 대한 말씀을 예수님이 잘 해주셨죠. Та сандживэл Матай номны 14 дугаар бүлэг дээр байж байгаа. 14 дараа Матай 14-ийн сүүлийн хэсгийг харах юм бол эзэн өөрөө тийм эцсийн өдрүүдэд юу болох талаар энэ бичсэн байна. 그래서 이 마지막 때가 되면은 이제 뭐 난리가 나고 지진이 나고 기근이 있고 또 전쟁이 나고 이러한 이 모습들이 이 나타날 때 이게 이제 마지막 때 이제 시작이다 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 네. 마태복음 24장이죠, 목사님. 네, 그렇죠. 24장의 내용이 이제 24 дугаар 마지막 бүлэг шүү. 24 дугаар бүлэг гэж байна. 24 дугаар бүлэг дээр энэ дээр харах юм бол одоо дайн болно, газар хөдлөн, самун үснэ, гих мэтчлэн гэдэг өөр нэг бүрчлэн байж байгаа. 자, 그런데 예수님이 여기서 뭐라 말씀하시냐면은 가장 주의해야 될 것이 사람의 미혹을 받지 않도록 주의해라 이렇게 말씀하셨습니다. Тэгэхээр тэн дээр эзэн Иесус юу гол нь анхааруулсан гэхээр чи хүмүүсийн одоо тэгээд зөрүүтэй зүйлд итгээд явчихгүй боломжлоорой гэдгийг саналсан. 그리고 그러한 일이 일어나더라도 두려워하지 말아라. Мгм. За бас юу гэсэн гэхээр эцсийн өдрүүдэд янз бүрийн юм зүйл болох ч гэсэндээ битгий айгаарай гэж хэлсэн. 네, 왜냐하면 이제 이 세상은 믿지 않는 자들에게는 이제 마지막이 될 수는 있지만 우리는 이제 시작이 되는 거죠. 영원한 천국의 이제 생활이 이제 시작이 되는 거죠. Байна. Тэгээ бид нэр яагаад эзэн Иесус битгий айгаарай гэсэн гэхээр итгэгч биш хүмүүс юм уу те суурил ингээд хүлээгдэж байгаа хүмүүсийн хувьд тагжин жижирх үйц амар зүйл боловч итгэгч хүмүүсийн хувьд ямар юм бэ? Итгэгч бидний хувьд бол тэр чинь шин эхлэл. Өстой чихэн амар тайван бай, амар тайвны шин эхлэл хэлж байгаа учраас айх шаардлагагүй.
네, 그렇기 때문에 예수님께서는 특별히 마지막 때에 성도들에게 조심하면서 기도하고 깨어 있어라 이렇게 말씀해 주십니다. Яг тийм учраас эзэн Иесус хэлээрээ эцсийн үеүүдэд яах ёстой вэ? Тий болгоомжтой байж, сэрэмжтэй байж, залбирч тий сэргэг байгаарай гэж хэлсэн. 그런데 문제는 이 종말에 대해서 마지막에 대해서 이렇게 잘못 그렇게 해석을 하게 되는 그런 자들이 있거든요. 어, Тэгээ харамсалтай нь тэгэхээр тэр эцсийн өдрүүдийн талаар нөгөө яг тэр зөв бишээр тайлбарлаад тэр дураараа ярьдаг хүмүүс байдаг. 그러면 이렇게 정말 신앙과 참된 신앙과 순종으로 나아가기보다도 어떤 병들게 되는 그런 심각한 그런 상황에 처하게 됩니다. Мгм. Гэхдээ хүмүүс яадаг гэхээр ер нь тайрлалыг буруу ч юм уу тэгээ дураараа хийгээд ирэхлээр тэр хүмүүс ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний тэг шийтгэл ингээ авдаг. 그러니까 이제 망할 거다라는 것에 사로잡히면 현재 삶을 이제 신경 안 쓰게 되죠. Мгм. Тэг хүмүүс яадаг гэхээр одоо угаасаа бүх юм дууслаа сүрлэг гэхлээр яадаг лээ. Сүрлэгээ ботчихлаарэ одоогийнхаа амьдарч байгаа амьдралаа ингээд одоо яасан ч хаагүй ботчтой. 어떤 철학자가 내일 지구가 멸망할지라도 난 오늘 나무를 심겠다 이렇게 말하는 철학자가 있습니다. Нэгэн юм хүн ухаантай байдаг гинэ. Оо маргааш дэлхий сүрхэсэн ч гэсэндэ би өнөөдөр алюминий модыг тарина гэсэн мэт. Гэдэг гинэ. 자, 그러니까 설사 내일 예수님이 온다 하더라도 우리는 현재 해야 될 일들을 계속 하는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд тэгэхээр яах гэхээр хүмүүс нүг маргааш сүрлэг гэх юм бол өнөөдөр яасан ч бүх юм амжуулъя гэдэг. Гэхдээ бид нар бол маргааш эзэн Иесус ирлээ гэсэндэ та өнөөдөр зүгт байх гээд эзний өмнө байх гээд хичээх хэрэгтэй гэсэн. 그런데 이제 잘못된 종말론에 빠진 자들이 그렇지 않은 모습들을 음, 보게 됩니다. Гэтэ харин яадаг гэхээр эцсийн өдрийн одоо юг эцсийн өдрийн тэр ишцүүлгүүдийг буруу үүнд тайлбарлаад ирэхлээр хүмүүс яадаг гэхээр тэгдэггүй одоо а, эзний өмнө зогсох гэж хичээх гэж ч юм ингэхгүй байдаг. 그러니까 제가 고등학생 때였는데요. 30년 전이었는데 제 친구 하나가 그런 이단 잘못된 종말론에 빠진 친구가 있었습니다. Тэг ойролцоогоор нэг 30-аад жилийн өмнө гэж байгаа байхгүй. Энэ пастрыг нөгөө алх сургуульд байхад нь нэг найз нь одоо тийм эцсийн өдрүүдийн талаар хичээлүүлэх тийм буруу урсгал руу орсон гэнэ. 그래서 그때 1940, 10 1994년인가 아마 그럴 거예요. 그때 1994년도 10월에 예수님 오신다. 이제 한국에 мөн. 그게 이제 있었습니다. 그런 일들이 있었습니다. Э, Тэгсэн чинь тухайн үеийнхаараа Солонгост ч тийм 1994 оны 1994 몇월이라고 하면서 10 아마 10월쯤이었을 거예요. 10월에. 10월 10 сард эзэн Иесус ирнэ гэсэн нэг ийм юу байсан мессеж. 그게 이제 다미 선교회였거든요. 혹시 아세요? 다미 선교회? 한국에? Тамийн 선교회. 예, 이름이 다미 선교회였어요. 아니요. 글쎄요. 아, 담이. 1992년도입니다. 1992년도 이제 음. 다미 선교회 그 음. 이장님 목사라고 있어요. 음. 이단인데. 그래서 1992 оны хавцаа гинэ тэр үед Тамийн үйлчлэлийн хэн гэдэг ийм тусгай нэг юм одоо буруу урсгал байсан юм байт. Тэрний пастор нь И гэдэг овогтой пастор байгаад 그래서 1992년 10월 28일 날 예수님이 재림하셔서 성도들이 다 휴거할 거다. 이걸 실제로 10만 명이나 되는 성도들이 이제 이걸 믿었던 것입니다. тэгээд тухайн үед 1992 оны 10 сарын 20-нд эзэн Иесус дахиж ирнэ гэсэн тийм өдөр хүртэл гаргаад тэгсэн чинь тэнцэн ойролцоогоор бүр 100 орчим мянган итгэгчнэр байсан гэж шүү. Тэрэнд итгэсэн хүмүүс. 제가 왜 이거를 기억하냐면 제 친구가 같은 음. 고등학교 때 친구가 제 옆에 짝이었는데 음. 그 친구가 여기에 빠져가지고 재산 다 팔고 왜?
예수님이 이제 오시니까 이제 음. 마지막이니까 그 온 가족들이 다 그렇게 한 일이 있었습니다. Тэгээ тэр үед яагаад энэ хүн пастор сайн мэдээд нь тэгэхээр бүр найз нь тэгжсэн мэт тэрэнд итгээд тэгээ тэр хүмүүс ясагсан чинь тухайд надаа угаасаа яг эр өдөр нь тодорхой болсон юм чинь гээд хүмүүс өөрсдийнхөө эд хөрөнгөийг зараад бүх юмаа цагслаад одоо нөө явхад бэлэн болно гэдэг шиг тий бүгдийг ингээд одоо өрн дараа хийчихсэн гэнэ. 그런 일들이 종종 있었고요. Тэгээ тиймэрхүү ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс буруу ойлгохлоор ийм асуудлууд ингээд байнга ойр ойрхон гарч ирдэг гэнэ. 뭐 그렇게까지는 극단적으로는 아니지만 우리가 이 종말에 대해서 잘못 이렇게 이해하게 되면 그런 그런 일들을 얼마든지 우리가 할 수 있는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр нөгөө буруу одоо хөрвүүлээд ч юм уу те иш үзүүлэлтүүдийг буруу тайлаад ирэхлээр хүмүүс энэ мэдчлэн буруу зүйлийг бас хийж эхэлдэг. 그러니까 세상 일들에 대해서 어, 그렇게 크게 중요하게 여기지 않는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс энэ дэлхийн зүйлсүүдийн талаар юм чухалчлаа болчдөг. Угаасаа ирэх чам шиг гэх юм бол. 왜냐하면 어차피 예수님 오시면 이제 이 세상은 다 심판받을 거니까. 예. Тэгээ яагаад тэгэхээр угаасаа одоо өнөө маргааш Иесус ирлээ гэвэл тэ энэ дэлхий бүгдээрээ суурьээд бүх юм алга болох юм чинь гэж хүмүүс боддог. 네, 그래서 그런 것에 대해서 하나님께서 주의하게 하시려고 예, 성경에 이제 그 계시자들을 이제 보내신 겁니다. Тэгэхээр эзэн яасан гэхээр тийм хүмүүсээс болгоомжлоорой гээд тэ Библийн одоо илчлэлтийг тайлах хүмүүсийг нийлгээсэн байдаг. 그러니까 앞으로 미래에 분명히 마지막 때가 오긴 합니다. Ингээ мэдээч хэрэг ирээдүйд одоо эцсийн өдөр тэ төгсгөлийн өдөр ирэх нь тодорхой. 그렇다 해도 우리가 현재 해야 될 일들, 현재 모든 것들이 다 중요하지 않은 게 아니에요. Гэтэ тэглэнгийн тэтгэлэнгийн маань одоо одоогийн байдал тэ өнөөдрийн хийж байгаа зүйлсүүд маань бүгд орхигдоод тэ чимээгүй ингээ хэрэггүй болно гэсэн юусоо биш. 그래서 성경에서는 예수님이 도적같이 오시겠다, 갑자기 오시겠다, 이제 그런 말씀을 해주시는 겁니다. Тэгээ Библиэлд эзэн нь хэлсэн байдаг те эзний ирэлт нь хулгайч мэт ирнэ, гинтхэн ирнэ гэж хэлсэн байдаг. 그 말씀은 현재 오늘 열심히 살고 있으라는 얘기예요. 언제 오실지 Тэр нь юу 모르니까. гэсэн тэр нь юу гэсэн гэхээр тэр журдал нэг утгаараа хизээ ирэх нь мэд ирэх нь ирнэ гэхдээ хизээ ирэх нь мэдэхгүй юм чинь тэр болтол те зүгээр урдх юмаа сайн хийгээд байжээ гэсэн утга. 자, 이스라엘 백성들도 역사를 보면 이런 병든 신앙의 예를 볼 수 있습니다. Тэгээ Израилийн одоо түүхийг харах юм бол хүмүүс тий ийм өвчлсөн ийм одоо итгэлээр явж исэн асуудал орж исэн хүмүүсээс байдаг. 네, 그러니까 이 잘못된 신앙에 빠지면 이 병이 드는 거, 영적으로 병이 드는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс одоо итгэл нь зөв биш болоод ирэхлээрээ ингээ янз бүрийн зөв асуудалд ингээ өөрсдөө ордог. 이 주후 54년에 이 자칭 선지자라 하는 한 애굽인이 있었는데 4천 명의 사람을 이끌고 감난산으로 올라갔습니다. Тэгээд тэр манай эртний 54 онд бас нэг юм болж исэн юм. Тэр онд одоо 54 онд болохоор нэгэн Египт хүн байгаа байхгүй юу? Эзэн өөрийгөө илч үзүүлэгч гэж нэрлээд тэгээд 4,000 хүний дагуулад уул руу гарч ирсэн юм. 거기 올라가가지고 예루살렘 성벽이 무너져 내려서 그 성을 차지하게 되기를 이제 간절히 바랬던 거죠. Тэгээд тэд нэр яасан гэхээр одоо уулан дээр гарчаад доошоо тэр уул Иерусалимийн Иерусалимийн одоо нөгөө юу хэрэм те нуурч унахыг харна гэдэг доошоо бус дээш уул руу гарсан ба. Тэгээд нуурсныхан дараа бид нэр тэрийг ингээд одоо те эзлээ гэд ингээд. 자, 그러니까 이 마지막에 대한 것에 대해서 잘못 오해하면 그러니까 현실을 인정하지 않는 거예요. 현실. 현재에 대한 삶을 부정하게 됩니다. Тэгэхээр хүмүүс сүүлийнхийг одоо эцсийн өдрүүдийн талаарх тэр нөгөө тайллуудыг буруу ойлгоод ирэхлээрээ тэгээ энэ мэтчлэн хайрын цагуудыг ингээд дэмий зүйлээр зарцуулж эхэлдэг. 예, 그들이 생각했던 것은 그 모세와 여호수아 시대에 일어났던 그 기적이 다시 일어나면 좋겠다. 이제 이런 기대로
했던 겁니다. Тэгээ тэр хүмүүс яагаад тэр Иерусалимыг одоо тэр хэрмийг нураах тал дээр бодоод ингэж юм гэхээр нөгөө Мосе болон Йошуагийн үед Иерусалимийн хэрэг тойроо хэд тойроод нурдаг штэ тий. Тэр одоо үзэгдэл дахиж болноо гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээд тэр нь ингээ найдсан юм шиг. 어, 그 유대인들이 BC 2세기에서 AD 1세기, 그러니까 이제 예수님이 오셨을 그 시대쯤에 그러한 생각들이 아주 가득했습니다. Мм. Тэгээд тухайд болохоор нөгөө одоо манай эртний өмнөх 1-2 дугаар зуун тэгээ манай эртний буюу эзнес хойш 1-р зууны буюу ойролцоогоор нэг тийм 300-ны туршид гэсэн үг байхгүй юу? Янз бүрийн хүмүүсийн одоо ийм гайхамшиг хүссэн илч төдий ирлэхээс ийм үед их байсан. 그래서 그 마지막에 대한 그 시간, 그러니까 언제, 아까 제가 그 이단에 대해 말씀드렸지만, 예, 그 사람들뿐만 아니고 이 마지막이 언제 임할까, 언제 몇 시에 몇 월 며칠에 임할까, 이런 것을 이제 이런 비밀들을 풀려고 굉장히 노력을 했었습니다. Тэр хүмүүс одоо яаж юм гэхээр нөгөө төгсгөлийн цаг хязээ юм бол яг хязээ вэ гэдэг ингээд нөгөө анхаарал одоо манай хар бол улаарад гэсэн үг байхгүй юу? Яг хэдэнд ирэх юм бол энэ тэмдэг арчлаа олоо болох гэж байгаа юм шүү. Тэр тэгчлээ бэх гэж байгаа юм шүү гэдэг ингээд улаарж ирсэн тийм үед байсан. 1 2 3 дугаар зууны үед. 이 당시에 그 유대인들 가운데 에세네파라고 있었어요. 에세네파 혹시 들어보셨어요? 에세네파? Юу энэ одоо тэр тухайн үед болохоор чинь SNP гэдэг үзэл байсан юм л да. SNP. 그러니까 이들이 이제 광야에 살면서 Мгм. 광야에 거주하면서 Мгм. 거기에서 이제 마지막을 기다렸던 그러한 무리들을 말하는 겁니다. Мм. Тэгээ энэ болохоор одоо юу гэдгийг SNP гэдэг юм SN-үүд нь одоо бас нэг урсгал байгаа байхгүй. Энэ SNP гэдэг SNP гэж л тэгээ энэ ямар урсгал байсан гэсэн чинь а угаасаа Иесус угаасаа удахгүй ирэх гэж байгаа тэд нэр цөлд амьдсан юм. 이제 그러니까 이제 세상과 단절해서 이제 마지막 그런 이제 광야에서 자신들은 이제 주님을 기다리겠다. 이제 이렇게 이제 공동체를 만든 거죠. Аха тэгээ тэд нар яаж хэлэх чинь одоо угаасаа удахгүй бах уу гэж те нөгөө амар тайван биш сэтгэл зүйн. Тэгээ сүүлдээ тийм хүмүүст нийлээд яасан гэхээр нэг урсгал чиглэл болоод тэгээ нэг групп үсгээд тэгээ бөөндөө ингээд яаж гэхээр эцсийн өдрийн тэр сүүлдээс өөрсдөө амьдаа хамгаалаад байна шүү дээ тий. 80 насаараа тэгж амьдарч байна. 거기가 이제 사해 바다, 그러니까 이스라엘 보면은 사해 거기 근처에 이 쿰란 이런 곳이 있는데, 그러니까 광야에 광야, 막 동굴 있고 이런데, 거기에서 이제 공동체를 이제 형성해서 살았던 겁니다. Мгм. Тэгээ тэр одоо Израилийн тэр одоо далайн Кумнан гэдэг газар байгаа байхгүй Кумнан гэдэг нэг талаар тийм юутай агуутай тийм газар байдаг гэнэ. Тэгээ тэрэн дээр бүр яадаг гэсэн чинь агууных ингээ бүр нэрлэгдсэн тэд нэр. Тэгээд амьдрэх хүмүүсээс байсан гэж. Эцсийн өдөр угаасаа ирэх гэж байгаа учраас эн чинь амьдарч ёо гэдээ амьдарч байсан хүмүүс. 이제 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 지금도 이제 그 세상을 등지고 어디 산속에 들어가서 이제 음. 그렇게 이제 사는 사람들 있잖아요. 아무 네. 어떤 이 문명, 물질 이런 거 사용하지 않고 이제 그런 자들이다 이렇게 생각하시면 됩니다. Тэгээ тэд нэр болохоор одоогийнхоор л хэдүүлээ нөгөө нэг ингэдэг штэ. Ууланд гараад амьдрэх хүмүүс байдаг штэ. Тэрэн шиг гэсэн. Тэр ухаан үед тэгжсэн. Нийгэмээс тусгаарлагдаа. Юу ч хэрэггүй. Угаасаа өнөөшин ч ирж магадгүй. Өнөөшин ч ирж магадгүй гэдэг нөгөө өдөр болгон хүлээлттэйгээр те ингэж амьдарч байсан хүмүүс гэсэн. 자, 근데 안타까운 것은 자, 이들이 그렇게 사는 동안에 예수님이 그 당시 인간의 몸으로 세상에 오셨던 거예요. Мгм. Гэтэ харамсалтай нь одоо тэр чинь болохоор чинь хүмүүс тэгж амьдарч байхад эзэн Иесус аль хэдийн тэр үед нь хүний биеэр энэ дэлхийд ирсэн тэ авралын ажлыг хийжсэн байна. 그러니까 이들은 그렇게 이제 나름대로 세상과 단절하고 정말 믿음으로 그렇게 주님을 만나기를 이제 고대하면서 준비하겠다 했지만 정작 예수님이 오셨는데 예수님을
만나지도 못했고 알아보지도 못했던 거죠, 예수님을. Мгм. Тэгээ хүмүүс өөрсдийнхөө нөгөө бодолтой хит автаад бид нэр итгэлээрээ Бурхныг хүлээж чинь, Бурхнаа хүлээж чинь адилхан бид нэр Бурхны нэрийг дуудаж байгаа хүмүүс байгаа хгүй тухай үед байсан. Гэхдээ тэд нар харамсалтай нь яг нөгөө боддоор эзэн Иесус Бурхан тэг хүний дүрээр энэ дэлхий дээр ирсэн байх үед нь тэд нар тэрийг ойлгоогүй. Тэгээ Иесусыг хүлээж аваачгүй, итгэжгүй. Зүгээр өөрийнхөө бодолтой тэг адилхан Бурхны нэрийг дуудсан ч гэсэндээ тэгээд харамсалтай өнгөрсөн. 자, 이 당시에 우리가 잘 아는 세례 요한도 유다 광야에서 살았습니다. Тэгээ та санаж байгаа бол нөгөө тухайн үед байсан юу баптизм мөрдөгч Иохан байсан шүү дээ. Иохан ч гэсэн цүлд амьдарч гисэн тий. 하지만 이 에세네파 이들과는 좀 다릅니다. Гэтэ Есүс энэ Иохан болохоор нөгөө нэг цүлд амьдарч нөгөө бусад урсгалыг гэх юм уу үзэлтнүүдийг бодох юм бол арай өөр байсан. 예, 이 에세네파는 완전히 세상과 단절된 그러한 무리들이었습니다. Энэ эсэнэ гэдэг тэр одоо үзэлтэнгүүд яаж исэн гэхээр бүр хитрхи одоо бүр тэрэнд донд автцсан байсан гэсэн үг. Дэлхийгээс бүр огт тусгаарлаа. 예, 그러나 세례 요한은 그렇지 않았습니다. Гэтэ баптизморт жоохон болохоор шал өөр байгаа гэсэн тий. 예, 물론 이제 광야에서 사는 것 자체가 이제 고난이죠. Тэгээ мэдээч хэрэг хүн одоо юун дээр цүлт амьдрна гэдэг чинь өөрөө бол зовлон шүү дээ тий. Зовлон тий. 하지만 거기서 세례 요한이 세상과 단절되면서 살았던 것은 아니고 오히려 거기서 세상으로 들어가서 복음을 전했던 것입니다. Тэгээ эсвэл жоохон яасан гэхээр юу нэг баптизморт жоохон яасан гэхээр өөрийнхөө үслээр яг ингэ баригдаад ингэ байгаагүй тий. Харин эзний үгийн дагуу дэлхий рүү ирсэн, нийгэм рүү ойртсон. Тэгээд бас сайн мэдээ дамжуулсан байдаг. 자, 그러니까 그 당시에는 이제 크게 두 부류가 있다 이렇게 생각하시면 됩니다. Хэдүүлээ одоо эндээс яхан бол өөрөөр хэлбэл юм хоёр том үзэлтэнгүүд тухайн үед байсан гэдгийг л харж байна. 그러니까 한 무리는 아까 에세네바처럼 완전히 세상과 등지면서 이렇게 살았던 무리가 있었고요. Нэгдүгээрх нь болохоор чинь яг тэр SNP гэж байгаа шиг SNA үзэлтэнгүүд гэж байгаа шиг бүр дэлхийгээс тусгаарлагдсан. Тэгэж ядаж байсан хүмүүс байсан. 또 한 무리는 아예 그 세상과 짝하는 그 제사장들, Мгм. 또 그 당시 이제 바리새인들, 또 서기관들 이러한 무리들이 있었습니다. Нөгөөх нь болохоор яаж исэн гэхээр бүр дэлхийд ховлолдсон. Уус нь нийцсэн. Нийлцсэн. Яагаад гэхээр нөгөө жишээлх юм бол тухайн юу шиг одоо тэргуун дахиалчнаар тий одоо удирдлагууд эдгээр шиг бүр дэлхийдээ бүр уусц. Одоо өөрсдийнхөө бодлоор ийм хүмүүс бас байсан гэж. 예, 우리가 그 양극단, 양쪽 그 극단으로 빠지면 안 됩니다. Тэгээ бид нэр одоо аль аль нь руу тий яг иймэрхүү үзэлтэнгүүд байдаг одоо ч гэсэн тэгэхээр аль аль нь руу бид нэр уусч болох. 우리가 세상에 너무 빠져서도 안 되지만 그렇다고 세상에 필요 없다. 그렇게 해서도 안 됩니다. Яг өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр тий дэлхийрээ бүр уусаад тий аль нь юугаа мэдэхгүй болтлоо тэгж дэлхийрээ уусч болохгүй. Нөгөө талаараа надад энэ дэлхийн нийгэм огт хамаагүй гэдэг дэлхийгээс бүр ингээд нэг ангид амьдраад иж болохгүй. 자, 그러니까 우리가 이제 분명히 이제 마지막 때가 언젠간 올 것입니다. Мэдээч хэрэг тий эцсийн өдөр нэг л өдөр ирнэ. 우리가 그 마지막 때를 준비는 하되 우리가 현재의 삶 가운데서 하나님의 말씀을 잘 순종하면서 살아야 된다는 것입니다. Тэгээ бид нэр харин тэр үед яах юм бэ? Тэр үе хязгаар мэдэхгүй боловч би өнөөдөр өөрийнхөө надад өгөгдсөн энэ цаг хугацаанд хэрхэн амьдрах вэ гэдэг дээрээ илүү анхаарч амьдрах нь илүү чухал. 그 순종의 삶에는 우리가 세상에서 마땅히 해야 할 일들을 또한 해야 되는 것입니다. Тэгээд тэр дуулууртай амьдрах гэдэг нь эзэндээ дуулууртай амьдрах гэдэг чинь тухайн хүн болгонд тухайн өдөрт нь хийх ёстой зүйл өгөгдсөн байгаа шүү дээ тий. 예, 그러니까 우리가 예를 들어서 이제 나라에 이제 세금도 내고 하죠. 그러니까 우리가 어떤 그 의무, 우리가 사는 데에서 해야 될 의무들을 우리가 마땅히 잘 이행해야 됩니다. Бидний хувьд болохоор чинь одоо энэ одоо өдөр өдөр амьдарч байгаа амьдралын маань явцад хийх ёстой зүйл зөндөө байгаа. Хүнийхээ хувьд иргэнийхээ хувьд би яах ёстой юм? Хөдөлмөрлөж хөдөлмөрийнхөө үр шимээсээ татваруудаа төлөх ёстой. Тэ? Өшөө бас юу гэдгийг
Одоо ээж хүний хувьд би ээж хүүргийг биелүүлэх ёстой гэх мэтчлэн тий. Эзний хүний хувьд эзний үгийг дамжуулах ёстой гэх мэтчлэн хийх ёстой зүйлсүүдийг бид нэр хийх хэрэгтэй. 학생들은 열심히 공부해야 되겠죠. Тэгээ сурагч хүн яах ёстой? Тэг бичээн болон сурах ёстой. 또 이렇게 일하시는 사람들은 그 자신이 주어진 일을 최선을 다해야 됩니다. Тэгээ ажлын байран дээр ажлын талбар дээр ажилладаг хүмүүс ч гэсэндээ надад өгөгдсөн үүргийг бид нэр итгэмжтэйгээр хийх хэрэгтэй. 아니 아니 오늘 밤에 주님이 오실지 모르는데 뭐 돈도 필요 없다. 뭐 공부도 안 해도 된다. 이거는 아주 잘못된 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс яагаад буруудаад юм тэгэхээр өнөөдөр шөнө Иесус ирчих юм бол өнөөдөр ажиллаад яах. Тэ? Өнөөдөр шөнө Иесус ирчих юм бол өнөөдөр мөнгө олоод яах ингэ бодоод байгаа нь буруудаад байгаа. 그래서 우리가 이 묵시에 대한 것을 적절하게 우리가 잘 받아들여야 됩니다. Тэгэхээр бид нар одоо тийм эзний тэр нөгөө яг тэр тодорхой бус тайллуудын талаар бол бид нар яах вэ? Маш тийм бодолтой, болгоомжтой ингэ байх хэрэгтэй. 그래서 이 묵시에 대한 이 올바른 우리의 태도는 그걸 무시해서도 안 되고 또 다른 모든 걸 제쳐두고 그것만을 따라가는 것도 아니다. Мгм. Тэгэхээр бид нэр одоо тэр эзний тэр тий тайллууд дээр илчлэлүүдээр тийм ээ бүр одоо юу гэдгийг үл тоож бас болохгүй тий тэр нь бүр хит автаад өөрийнхөө бодлоор хөөрөөд тий бүр давслаад байж бас болохгүй. 그 마지막이라는 것은 정말 마지막 어떤 특정한 때가 있습니다. Тэгээ энэ эцсийн гэдэг тэр үгэн дотор яа гэм бэ? Тусгай тэр эцсийн гэсэн тэр мэдээллүүд нь одоо тий тэр эцсийн гэдгийг илэрхийлэх зүйлсүүд бас байгаа. 예를 들면 요한계시록에 보면 이제 아마겟돈 전쟁이 일어나죠. 마지막 전쟁이 아마겟돈 전쟁. Мгм. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол эцсийн дээр одоо цаг үед юу болох талаар илчил ном дэр байж аш тий цавар ингээ тий араат нь тий дайн үе хийнэ гэж байгаа юм. 자, 하지만 그 전쟁은 구약 시대에도 있었고 또 지금도 계속 전쟁이 끊임없이 행해지고 있습니다. Хэдүүлээ дайн гэдэг үг сонсохлоор яадаг вүлээ бид нар бүгдээрээ ойлгодог тий тэр тэгвэл тэр дайн гэдэг үг чинь одоо хуучин гэрэн дээрс дайдчихсэн одоо ч гэсэндээ энэ тэр дайн болсоор л. 자, 우리가 그런 일이 그런 이제 어떤 일이 일어날 때마다 거기에 아주 중요한 가치가 있습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо харин бид нэр цаг үеэ тагаад харах юм бол болж байгаа цаг үеийн үйл явц болгон дээр маш чухал одоо үн цэнтэй тийм одоо ойлголтууд байдаг. 그것은 무엇인가 하면 바로 하나님이 그 모든 역사를 주관하신다는 것입니다. Тэгээ би тэрний үгээр чинь бурхан одоо дэлхийн бүх цаг үеийг бурхан өөрөө удирдах байгаа гэдгийг бид нэр одоо санах хэрэгтэй. 그래서 모든 선지자들이 선포했던 내용이 바로 그것입니다. 하나님이 모든 역사를 주관하신다. Тэгээ бүх иш судалгч нар бүгдээрээ хэлж байгаа тэр мессежийн дотор юу байдаг гэхээр бурхан бүх цаг үеийг удирдах байгаа шүү гэсэн мессеж үргэлж байдаг. 그러니까 뭐 지진이 일어나든 기근이 일어나든 전쟁이 일어나든 이런 모든 일들이 우연이 아니고 하나님이 직접 다 간섭하시는 일들이다는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө нэг эцсийн үед дайн болно гэсэн чинь наа болоод байгаа дайнууд нь тэгвэл энэ бол бурхны нөгөө хийсэн дайн биш юм шүү гэж бид нар бодох гэдэг. Тийм биш. Дайнч болж ирсэн үү? Дайн болсон ч газар хөдлөл болсон ч хар салхи үүссэн ч бүгдийг бурхан өөрөө мэдээд хийж байгаа. 그리고 우리가 이 구약 성경을 보면 그런 흉년이라든지 기근이라든지 전쟁이라든지 이런 일들이 특별히 하나님의 어떤 징계와 관련돼 있습니다. Тэгээд хэдүүл хуучин гэрэн дээр харах юм бол те одоо ямар нэг нөгөө юу дайн эсвэл үлсгэлэн те эсвэл ийм их зүйлүүд нь яадаг лээ одоо хавчлагууд ийм зүйлүүд нь дандаа эзэн бурхны одоо шийтгэлээс үүдэлтэй ирсэн гэж харагддаг. 특별히 이스라엘 백성들에게는 그 이른 비와 늦은 비가 적당히 내려야 되는데 하나님을 떠나게 되면 그 하늘의 비를 하나님께서 막으신다고 했습니다. Тэгээ ялангуяа Израиль дээр бурхан тэгсэн байдаг те хаврын эртний анхны эрт бороо намрын сүүлийн бороо хүртэл бурхан оруулах хэвээр. Тэгжээч Израилийн дээр одоо газар нутаг үржил шимтэй байх боломжтой. Гэхдээ бурхан айл алийг оруулж чадах боловч Израильчуудын өөрсдийнх нь
одоо гмийн байдлуудаас болоод бурхан аль аль бороогийн ч оруулах байх боломжтой гэж хэлдэг. 네, 그래서 우리는 이 땅에 사는 동안 음, 이 끊임없이 고난이 있습니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхий дээр юу амьдрахдаа хүн болгонд тасралтгүй асуудлууд бол үүснэ. 그 욥기 5장 7절에 보면 그 중요한 말씀인데 욥기 5장 7절에 Мгм. 욥기 5장 Бидний 7절에 보면 인생은 고난을 위해 났다 이렇게 말씀이 기록되어 있습니다. Нийтлээ Иов номны 5 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэгийн хамт энэ дээр юу гэж байгаа гэхэл чинь дээш өсчих оч адил зовлонгийн төлөө л хүн төрдгөө гэсэн. Мгм. 그래서 마치 불티가 이렇게 위로 이렇게 날아가는 것처럼 그러니까 인생은 끊임없이 고난이 있다라고 말씀해 주시는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол те одоо нэг галны оч чинь ингээд тасралтгүй пис пас гэж очиж өсөрч идэв штэ те. Яг тэр шиг хүний амьдрал гэсэндээ тасралтгүй ямар нэгэн асуудал үүсч тесэрч дэлбэрт тесэрч те очиг ингэж хаад болтол хүн төрдгөө гэж хэлсэн. 사실은 그 우리가 에덴, 낙원, 그러니까 처음에는 그런 일들이 없었죠. Тэгээ мэдээж хэрэг хэдүүлээ эхлэл номноос арах юм бол анхны эдийн цэцэрлэгт тийм зүйл огт байхгүйсэн те. 그러나 그 죄값으로 인해서 우린 이 저주받은 이 세상에서 살게 된 것입니다. Харин бид нэр яасан бэлээ гэмээс үүдсэн те шийтгэлийн үр дүнд одоо ийм зовлонтой дэлхий дээр амьдрахаа авсан байдаг. 그래서 이 고난이 이제 정도의 차이는 있죠. 어떤 고난이 좀 많기도 하고 적기도 하고. 하지만 Мэдээж хэрэг магадгүй хүнд 고난이 없을 юу 순 гэдгийг 없다. магадгүй хүнд одоо юу гэдгийг нөгөө асуудлууд нь те ам, их баг тодорхой хэмжээний өөр өөр байгаа. А гэхдээ бид нар мэдгэсэл хэлэлцэл чинь өөр өөр байх боловч асуудалгүй хүн гэж байхгүй. 우리 몸 자체가 시간이 지나면 지날수록 나이를 먹을수록 연약해지기 마련입니다. 근데 бидний бие махбод ч гэсэндээ те өдөр өнгөрөх тусам те эдис нь удаашраад те хөгшрөөд ингэж байгаа. 자, 그렇기 때문에 이 성경에서는 하나님의 백성들이 이 당할 시련과 고통의 시대를 미리 말씀을 했습니다. Тэгээ бурхан бас бурхан ч гэсэн бас ясагтлаарэ одоо өөрийнхөө илчилтүүдээр те өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулаад бурханы арт түмэн ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр бурханы арт түмэн гээд одоо үүлэн дээр байхгүй те зовлон доонд асуудал донд байна гэдэг хэлсэн байдаг. 이사야에게도 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이제 너희들이 바벨론에 의해서 이제 망하게 될 거다. 그리고 포로로 끌려가게 될 거다. 그렇게 말씀을 했습니다. Нэг Исаиас Исаиар ч гэсэн дамжуулаад хэлсэн байдаг. Та нар Бурхны ард түмэн гээд одоо чөлөөлөгдөж байхгүй. Харин тэ юугаар цөллөгөөр явна тэ суурна дайнд өртнө гэж бүгдийг хэлсэн байдаг. 그러나 낙심하지 말아라. 또한 말씀해 주십니다. Гэтэ Бурхан юу гэсэлээ. Тэ тэглээгээд ирдэнтэй урмаа бүтээ алдаарай. Тэ бүр ингээ битгий хүсэл найдвар алдаарай гэж хэлсэн байдаг. 그래서 이사야가 참 위로의 말씀인데 하나님은 끊임없이 내가 너와 함께한다. 두려워하지 마라. 내가 너를 구속했다. 너는 내 것이다. 이렇게 반복적으로 말씀해 주십니다. Бурхан харин цаг үеийг явцад харах юм бол тасралтгүйгээр өрсөлдөөрэй. Би чамтай хамт тий одоо би юу гэдгийг чи бол миний арт түмэн би чамайг заавлаварна би чамайг хүчрхжүүлнэ гэсэн үгнүүдээ чинь тасралтгүй өгсөн байдаг. Түүхэн явцад. 그러니까 이 고통과 고난을 당하는 이유는 우리 때문인데, 인간의 죄 때문인데, 그럼에도 불구하고 하나님은 너희들을 버리지 않겠다. 이렇게 말씀해 주시는 겁니다. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр ясамнаар асуудалд орж нөө шийтгэлэг авах нөхцөлийг бүрдүүлээд байдаг нь болохоор хүмүүс бид нар өөрсдөө тэгээ гэтээ бурхан энэ бид нарыг гэсэндээ буцаагаад шийтгэлэж гэсэндээ би чамайг аварнаа тэгээ би чамтай хамт бай гэд ингээд тасралтгүй бид нарыг хайрлаж аргацаар байдаг. 자, 그렇게 하실 수 있는 이유는 그분이 전능하신 하나님이시고, 그분이 모든 역사를 주관하시기 때문입니다. Тэр бурхан биднэртээ за би чамд одоо аварнаа гэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр бурхан өөрөө бүх зүйлийг удирддаг учраас тийм. Түс хүчтэй учраас 그래, хэлж.
그래서 하나님은 모든 것을 다 계획하십니다. Тэгээ бидний бурхан бүх зүйлийг өөрө төлөвлөдөг. Амен. 그게 하나님의 영원한 작정, 이게 이제 중요한 교리거든요. 영원한 작정. Мгм. Бурхны нөгөө мөнхийн төлөвлөгөө гэж байгаа тийм. Тэгээ тэр төлөвлөгөөнийх нь бид нар юу вэ? Зүгээр нэг хэсэг тийм. Болоод олон амьдарч байгаа гэсэн. Амен. 그래서 그 선지자들은 그 확신을 갖고 하나님의 백성이 오직 하나님만 믿어야 할 함을 강조했던 것입니다. Тэгэхээр юм учраас бид нар яах вэ? Тэр бурханд итгэсэн тэр бат итгэл дотроо бурхны тэр юу амлалтуудад итгэж ингээ амьдрах хэрэгтэй. 그래서 암흑과 시련의 때가 이르러도 하나님은 이보다 더 위대한 분이심을 우리에게 말씀해 주십니다. Тэгэхээр бидний одоо дотор ямар нэгэн байдлаараа хавчлагууд ирдэг, дарамтууд ирдэг, харанхуй байдлууд ирдэг. Гэхдээ тэр дунд илүү хэн байх вэ гэхээр төгсөчтэй бурхан өөрөө амлалтад өгч байгаа гэдэг санаа хэрэгтэй. 스가랴 14장 7절 참이 좋은 말씀인데요. 스가랴 14장 7절 네. 말씀 한번 읽어주세요. За Зехария. За 스가, Зехария номны 스가랴 14장 7절. Зехария 14:7 гэдэл харъя. Цагаарын 14:7 дээр ингэж байна. Өдөрч шүнж байхгүйгээрээ эзэнд танигдах ёр бусын өдөр байх болноо. Гэвч тэр үед үдшийн цагаар гэрэлтэй байх болноо гэсэн. 아멘. Амен. 어두워갈 때 빛이 있으리로다. Мгм. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр харах юм бол харанхуй болох тусам гэрлэн тодорхой шүү гэж хэлсэн байна. 우리가 그 창세기에도 보면은 하나님 창조하실 때 저녁이 되며 아침이 되니 이 첫째 날이야. 이렇게 이제 말씀한 부분이 있죠. Тэгээ хэдлээ илчлэлт ном биш илчлэл ном дээр харахад ч гэсэн бас бурхан гэдэг тийм шүн болоод өглөө боллоо гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл шүн болоо шөнөөрөө байлаа гэдэг. Шүн болоод өглөө боллоо эхний өдөр болоо гэж хэлдэг. 네, 그렇듯이 어두움이 영원하지 않습니다. Өөрөөр хэлбэл эндээс хэлхийг юу гэх вэ гэхээр харанхуй гэдэг үг эзээч мөнхөд оршихгүй гэдэг мэт хэрэгтэй. 그러니까 어두워 가면 갈수록 이제 빛이 가까이 있다라는 거예요. Өөрөөр тэгээ бас юу гэхээр харанхуй болох тусам гэрэл гарах нь ойртож байна гэдэг мэт хэрэгтэй. 네, 이 말씀을 잘 기억하시면 좋겠습니다. Хэдүүлээ энэ үгийг та сайн санаарай. 그 종교 개혁자들이 그 천년이나 중세에 그 교회가 어두웠던 시대가 있지 않았겠습니까? Тэгээ тухайн үед харах юм бол эзний тэр одоо аюу тий шашны хувьд ч юм уу маш харанхуй цаг үе байсан гэж ярьдаг тий. 근데 하나님께서는 그 종교 개혁자들을 통해서 그 어둠의 빛을 비춰 오셨던 것입니다. Тэгээ бурхан яасан бэ? Тэр шашны үед харанхуй байсан цаг үед бурхан гэрлийг авчирсан гэж хэлсэн. 자, 바로 여기에 소망이 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энд юу байгаа вэ? Найдвар байна гэсэн үг байна. 자, 바로 이 소망을 강조하는 것이 이 성경의 묵시록이 이 도움이 된 점 가운데 하나입니다. Тэгэхээр найдвар гэдэг зүйл нь юу вэ? Эзнээс бүгдтэй юм гэж юу? Найдвар гэдэг зүйл эзнээс одоо ирж байгаа. 그러니까 묵시록에서 우리가 중요한 부분이 바로 이 소망에 있다는 것이 소망. Өөрөөр хэлбэл эзнээс бүгдтэй тийш одоо ичлэлтүүд байна тийм. Ичлэлтүүд донд биднэрт найдвар өгдөг гэдэг бид мэд хэрэгтэй. 아멘. 그래서 우리가 이런 그 여러 가지 그 고난과 또 박해와 핍박 이런 일들이 많이 있었는데 그 가운데서도 이 교회가 무너지지 않았던 이유가 바로 이 소망이 있었기 때문에 그렇습니다. Биднээс цаг үеийг харах юм бол асар их хавчлаг, дарамт те одоо эзний төлөө ах дүүсийн маань те олон ийм хэцүү цаг үед байсан. Гэтэ энэ дунд болгон дээр эзний нэрийн төлөөх те эзний хүмүүс одоо таслагдаагүй шалтгаан нь юу гэхээр эзэнд найдвар багт. 그러니까
순교자들이 기꺼이 자기 목숨을 바칠 수 있었던 것은 부활에 대한 또 천국에 대한 이 소망이 있었기 때문에 가능했던 것입니다. Тэгэхээр эзний төлөө амиа өгсөн хүмүүсээс гэсэндээ харах юм бол тэр хүмүүс яагаад гэдэг вэ? Эзэн рүү хандсан найдвар байсан учраас эзний төлөө тэд нэр ингээ өөрсдийгөө одоо мөр өгчээсэн байдаг. 자, 우리는 이 고난의 때가 지나가야 하나님 나라가 이제 임한다라는 것을 분명히 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар харин эцэг эдийн талаа юу мэдэх вэ гэхээр одоо энэ зовлонгийн энэ өдрүүд зовлонгийн энэ асуудлууд өнгөрсний дараа эзний айлчлалт ирнэ гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. 자, 그리고 또 중요한 것은 인간이 스스로 노력에 의해서 하나님 나라를 임하게 할 수 없다. 이런 사실을 우리가 잘 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар бас мэдэх ёстой зүйл нь болохоор хүн тэгвэл яа гэвэл өөрийнхөө ганцхан хичээл дээрээ тий эзний хаанчлалыг одоо босгоод ч юм уу ингэдэг бас биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 이 자유주의 신학자들은 마치 인간이 이 세상 나라를 하나님 나라처럼 만들 수 있다. 이렇게 이제 말하거든요. Хүмүүс юу гэсэн гэхээр тэр эзний одоо а, тухайн үеийн хүмүүс юу гэж хэлсэн байдаг гэхээр а, Бурхны хаанчлалын төлөөх хүмүүсийн хичээл зүтгэлүүд нь бүгд одоо шин биш гэж хэлсэн байдаг. 그래서 그들이 어떤 하나님의 참된 복음의 말씀 중심보다는 그거보다는 어떤 사회의 어떤 발전, 구제, 어떤 이런 것을 통해서 하나님 나라가 이루어진다. 이제 이렇게 이제 보는 것입니다. Тэгээд бид нар болохоор юу гэж үзэж байгаа гэхээр Бурхны хаанчлалыг өөрсдийнхөө юу гэх нийгмийн байдлаар дамжуулаад нийгмийнхээ одоо урсгалаар ч юм уу энэ бүх зүйлээр харахтаа Бурхны хаанчлал ирэхгүй тал дээр ингээд дүгнэлтүүдийг хийдэг гэж. 자, 우린 여기서 성경에서 말한 하나님 나라는 위에서부터 이렇게 내려오는 겁니다. 위에서부터. За Библиэл дээр юу гэдэг гэхээр Бурхны хаанчлал за аадрич аадар. Начисны 괜찮아요, Библиэл юу гэдэг 괜찮아요. гэхээр эзний хаанчлал болохоор Бурхны хаанчлал болохоор чинь дээрээс ирнэ гэж хэлдэг. 자, 다시 말하면 사회 발전이 필요 없다는 말씀이 아니에요. Тэгэхээр дээрээс ирнэ гэдэг нь юу гэхээр энэ нийгмийн одоо дээрээс ирнэ гэдэг үг нь энэ нийгэм хөгжихгүй байсан ч гэсэн хамаагүй гэсэн утга ерөөсөө биш байгаа. 우리는 이 땅에 살면서 끊임없이 노력을 할 수 있습니다. 잘 살기 위해서. Бид нэр энэ дэлхийд амьдрахдаа одоо тухайн нийгэмд амьдрахдаа тасралтгүй хичээх хэрэгтэй. Одоо амьдралыг одоо өгөгдсөн амьдралыг сайн байлгахын тулд 높은 아파트를 세울 수도 있고 또 도로를 깨끗하게 또 편리하게 여러 가지 우리가 하면서 살 수 있습니다. нэг хүн одоо амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлэхэд бол барилгуудыг өндөр бариад эсвэл юу гэдгийг одоо төвжүүлгүй байхын тулд өргөн зам бариад ч юм уу тухайн амьдарч байгаа нөхцөлөө нэг сайн байлгах гэдэг хичээх хэрэгтэй. 그런데 그렇게 하는 것이 하나님 나라를 이루는 것이다. 이것은 잘못된 것이다라는 거예요. Гэтэ тэглээгээд юу гэдгийг бид нар тэгж ярьдаг шнэ газар дээрх деваачин босглоо одоо гэж ярьдаг ш тэрэн шиг бид нар хичнээн нийгмээ сайн болголоо гэж тэр тууд Бурхны хаанчлал тогтно гэдэг ч юм уу деваачин тогтно гэсэн ерөөсөө биш байгаа. 다시 말하면 이 세상 나라와 하나님 나라는 완전히 다른 세계입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад хэлэх юм бол энэ дэлхийн улс болон Бурхны хаанчлал гэдэг хоёр зүйл хоёулаа шал өөр зүйлсүүд байна. 그래서 우리가 이제 하나님 나라가 이제 새 하늘과 새 땅이 이제 곧 도래하게 될 터인데 그날에 대비해서 우리가 선교가 이루어져야 할 것입니다. Тэгэхээр бид нэр дахиад хэлэх юм бол чарас. За бич. Тэгэхээр 괜찮아요, яа. 괜찮아요. 죄송해요, 목사님. 아니, 괜찮습니다. 예. 한번 부탁드려도 될까요? 여기 방금. 그러니까 그러니까 하나님 나라가 이제 임하게 될 것에 대해서 거기에 대한 우리가 선교가 이루어져야 된다는 것입니다.
Тэгэхээр тийм учраас бид нэр яах ёстой вэ? Эзний хаанчлалыг эзний хаанчлалын төлөөх эзнээс өгөгдсөн тэр үүрэг байгаа, үйлчлэл байгаа. Тэр үйлчлэлүүдээ бид нэр тасралтгүй хийх хэрэгтэй. 그러니까 요 그 선교의 개념을 우리가 잘 구분할 수 있어야 됩니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр одоо энэ дэлхийд амьдарч байгаа цаг хугацаа болгондоо миний үйлчлэл эзнээс өгөгдөж байгаа тэр үйлчлэлүүдийнхээ утга учируудыг маш сайн ялгадаг байх хэрэгтэй. 그러니까 무슨 말인가 하면 예수님이 이 땅에 오셔서 아픈 자들을 고쳐주시고 병든 자들을 낫게 하시고 또 여러 가지 우리가 좀 도움이 되는 그러한 부분들을 많이 해주셨습니다. Тэгээ бид нэр эзэн Есүсийг бодоход тэгдэг. Эзэн Есүс ч гэсэн бас яг амьдарч байгаа хугацаанд яасан бэл эзний хайрыг харуулахын тулд олон хүмүүсийг ингээд нөгөө дулаанаар хүлээж авдаг, өвчнүүд нь эдгэж өгдөг, үйлчлүүдийг хийж өгдөг. Жинхэнэ нөгөө хүмүүсийн хизээс сонсшоогүй тэр эзний үгийг дамжуулж өгдөг. 그러나 그거 자체가 복음은 아니에요. Тэр болохоор ч нөгөө үйлчлүүд нь байсан болохоос ш яг одоо гэдэг сайн мэдээ бас биш байсан үйлчлэл нэг хэсэг байсан. 단순히 병에서 고침 받고 또 여러 가지 환경이 좋아지고 이것이 복음이 아니다라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн утгатай л чинь хүн өвчнөөсөө эдгэрлээ гэдг нь сайн мэдээ хүлээж авлаа гэсэн утга биш. Тэ? 그러니까 진정한 복음은 예수 그리스도십니다. Тэгээ нөхцөл байдал нь сайжрлаа гэдэг тэр чинь сайн мэдээ хүлээж авч байгаа гэсэн утга биш. Харин жинхэнэ одоо сайн мэдээ нь юу юм? Есүс Христийг хүлээж авах нь жинхэнэ сайн мэдээ. 그러니까 정말 나음을 얻었다는 것은 영적인 그런 병 가운데에서 고침을 받는 것이 정말 나음을 얻은 것입니다. Жинхэнэ одоо эдгэрэл гэдэг зүйл хаана яригддаг юм бэ? Махбод биш харин сүнсэнд яригддаг гэсэн үг тийм. Сүнс сэтгэлдээ л яригддаг. Тэр эдгэрлийг жинхэнэ эдгэрлийг авлаа гэж хэлдэг болно. 자, 그게 영생인 거죠. За тэр утгаар тэр чинь бас юу лээ? Мөн хамиг аавна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 우리가 영생을 얻었다고 해서 이 세상에서 영원히 사는 게 아니죠. Тэгэхээр бид нэр одоо мөн хамиг аавна гэж хэлдэг ярьдаг. Гэтэ мөн хамиг аавна гэдэг нь энэ дэлхий дээр бид нэр шороогоо мөнхөд энэ дэлхийн тоосыг мөнхөд одоо хөдөлгөх гэсэн утга ерөөсөө биш тийм. 그래서 우리가 이 선교라 함은 이 복음이 잘 이렇게 증거가 돼야 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр одоо таны өгөгдсөн цаг хугацаанд та үйлчлэлийг хийн гэж байгаа дээр өгөгдсөн цаг хугацаа гэж бас байгаа гэдгийг хэдүүлээ. 그리고 그 외에 여러 가지 우리가 뭐 봉사도 할 수 있고 또 구제도 할 수 있고 여러 가지 우리가 일들을 할 수 있는 것입니다. Бидний хувьд үйлчлэл дотор маань янз бүрийн одоо сайн мэдээний үйлчлүүд, сайн дурын ажлууд одоо тийм хийх зүйлсүүд ингээд тусгай бас өгөгддөг. 그런데 복음이 없다. 그러면 선교가 아닙니다. Гэтэ бид нар Гэхдээ таны үйлчлэл дотор үйлчлэлийг одоо хүн сайн үлдээд ягаад бүх юм хийж болох ч гэсэндээ тэр үйлчлэл дотор чинь тэгвэл Иесус Христийн сайн мэдээ байхгүй бол тэр чинь бас одоо юу гэдгийг сайн мэдээний тараалтаас биш болоод явчих.